makin nandang garing ya Allah. Ini parah tanggi paras. Malam Senin tepi Angares hari Kades Pandawa Sri Lanka. La ilaha illallah. Hina nonton ilmun karinca. Nah iya. Asaga lupa ketuan tomarat. Inilah dia anak disi joget anu jangger Bali. Hija naran joget Bali makin ke. Alor jauh ke gaya karinca. Jangger Bali ada joget Bali. Oleh gong Bali garang anu karinca hanya arah. Ya ilah tanggi tapi tanggi anak tanggi arah tanggi lailah surah lailah tanggi hanya tanggi dong tadi surah tanggi arah tanggi aneh, mulia kau dan padanya awernya. Yang dari jauh lebih mereka, mana sawerannya? La ilaha illallah. Macam melang. Legong Bali jare karingkah tapi lupa kah? Mubijen niki menjulukan joget. La ilaha illallah. Dai ke tandang keser. Lepas kau mah nasib saya karena 20 lepas sampai dia. Lepas aneh. Lepas aneh. Mampu. Apa ranem deh? Senang niki bi selebung remige di lapangan itu. Dan arah tuh senang di Alfamart di arah Indomaret di arah. Apalagi epicentrum. Ronde kedua. Oh iya, keter. Nggak ajat, dari jamaah kita nandang garing ya Allah. Ini, parah, tanggi, parah, la ilaha illallah. Balik. Iya, mundur. La ilaha illallah. Rugi balik kita salah dan murid. Bisa saja coba berat lima gigi dua bertengah mumpul mantap dia masih gerak ikuti. Ayo masuk Mbak Pita Salon. Sik. Ronde ketelu. Teras, meneras. Tetap pejambaran ini pejambaran. Sakit kesalu asik. Keder. Oh ya. Dia. Dia mau. 1-0. Tinggal dia. Banyak barat. Goyang dong. Banyak. Maju. Pantau. Hendak aja. Teman dia. Goyang. Ada mana? Banyak tak bawa lalu. Wujudan ambon tuh. La ilaha illallah.
Anggap-anggap diri bekerau bae anu hari joget Bali iya coba ini laku balsem do bapak tua dijat bang bare panas hari seronde joget Bali hari di seronde joget terakhir Badak, oh badak, mundur, balik, siara, Ayolah.